Prvu pušku čovek je verovatno uzeo u ruke da se odbrani ili da sebi ulovi nešto za jelo. Danas puška i dalje služi za lov, ali i za sportska nadmetanja, što je ona bolja varijanta. Andreja Arcović jedna je od naših najboljih streljašica. Nikada nije išla u lov, kaže, a njena meta uvek miruje. Rođena je u Drvaru, ali je rat naterao da sa porodicom 1995. godine dođe u Beograd. Tada nije ni slutila da će joj veliki grad pružiti zanimljivu mogućnost. Imala sam plan da počnem da se bavim sportom, ali streljaštvom baš nisam znala, iako sam znala samo za Jasnu Šekarić i Aleksandru Jevošev koja je 1996. tačnije na olimpijskim igrama osvojila 2 medalje. Pre svakog treninga svraća u kafić pored Partizanovog stadiona, a tu se rado vraća i sa medaljama. Ovdje svaku medalju proslavljam baš sa njima i sa prijateljima iz kraja u kojem ja živim, zato što svi ovdje dolazimo. Prvi put u streljanu je ušla u 6. razredu. Tada je mislila da je streljaštvo muški sport. Puno nas je ovdje trčalo, htjela da proba, neki su već trenirali pa su znali kako se barata oružjem, a ja sam onako stala, prvo sam osmotrila kako se sve ovdje, šta se dešava i onda sam stvarno htjela da probam već kad sam tu. Ovaj sport zahteva mirnu ruku i oštro oko. Sve to je kod nje primetio trener i video je da pored sebe ima budućeg šampiona. Posle mog 6. treninga kod Juhasa Janoša, on je pozvao moje roditelje, samo ih je pitao da li vi želite da je podržite, da ona nastavi da se bavi streljaštvom. Oni su rekli naravno da želimo, ako je stvarno toliki talent, i on već tad 2002. imao plan da me sprema za olimpijske igre 2008. Zanimljivo je da je 2007. godine Andreja ušla u seniorsku reprezentaciju, iako je po godinama bila i dalje juniorka. I opravdala je poverenje. Mislim da je to zlatna medalja sa Evropskog prvenstva 2010. gde sam kao mlađa, bukvalno rečena seniorka, osvojila tu medalju i to je jedan od mojih početaka i osvajanje vrhunskih medalja. Ali moram da pohvalim i ovu poslednju gde sam na svetskom kupu drugi put uzastopno osvojila zlatnu medalju. 2013. godina za nju nikako nije baksuzna. Oborila je svetski rekord u disciplini vazdušna puška i osvojila prvo mesto na svetskom kupu u Koreji. Najviše je potrebno koncentracija, smirenost, to se godinama vežba. Godinama se rade neke stvari da bivala samo prijele u toku takmičenja, da vas ne ometaju. Od ove godine je dozvoljena i publika da navija, tako da apsolutno to za mene ne postoji. Do medalje je uvek deli samo razdaljina do meta, ali ona uglavnom pogađa centar. Verujem da ću sigurno učestvovati na mojim drugim olimpijskim igrama i potrudit ću se da osvojim medalju jer to mi je najveći stvari sada cilj posle svih ovih velikih rezultata. Oprema je skupa, a Andreja u našoj zemlji, pretpostavljate, nema sponzore, a potrebno joj je malo da nastavi da u Srbiju donosi samo medalje.